Sports ekikapu ky'ebyemizannyo akocha wano BUKYEIRE temikizamu omukono wandifunamu egoolo oba efirimbi oba omupiira nibwoyenda red cup tikikusimba sawa ya sports wano ku BUKYEIRE. Yes, kansera ka sports KIKAPU wano ku NBS radio mwano mu program BUKYEIRE eranga munaife Wantimba aliwo ino okubanga agema mu kikapu eky'ebyemizannyo tubona ekirimu. Okay, katandikira abakire mesobako batya iddo murange embera nga bweri embera buyatambira nakola iddo Busoga United ompira gun kandandika kujalero menkweja ide jasambibwa Busoga United eja kwambalagana bukansu n'aba KCC esaga 10 igulo ate kuja kubale kufufa technical center Munjero Express n'aba Maroons esaga 10 igulo kuja kuba kumutesa 2 stadium ewankulukuku Aluwa Hills erikwambalagana bukansu n'aba UPDF esaga 10 igulo walijibeta Parade Stadium mu kibuga ekyaluwa bityo bibiri eside ya tenga yesterday results empire jasambibwa Vipers goal ibiri ndozo litegera musadawo yafuniyo kwa akantu obuwa ndozo litegera akantu mutabani wole obuwa sini ayo naye gusambera noli naye gusamba so Vipers yagwire ku URA 2-0 atenga Gaddafi ye golo ibiri eno yefe ya muidinda yabere egwa maliri bubiri n'aba Solitiro Bright Stars so munanga basabire aba Gaddafi ekintu omulundi mbaka imizema muwangule kwa tena kobere kwa mpia abana numirwa ensero egota basket City Oilers bali so perfect olvana kubati bamaze okulonda ombubuka waibona okobeta the Liberatoni okubanga ni captain waibwe idukira ekibere balonda bwabulo dawo anti ngabo bene mwekola mu mulimo coach ya kati oya dasobola okulidinga this team okuboneka anti bana ekintu bakitambuza bulungi